Tata, to sam ja! Mama, tato me opet plaši! Evo sam još mora nekak traktora zlifrati gori na pozornicu. To su ti sve braća i sestre. To su sve naša draga i mila rodbina. Gde si Zemo? Evo traktorom gore. Evo traktor bo ostao doli, ali bo moj bratić Tunga vam reke 2-3 rečenice. Okej, tata bo ostao doli. Tata, dajte mi tatija gori. Tata. Nabre. Tata ne smije vam pustiti. Nego rečite mi, hoćete se u kameru 2. Vidim, lepo ste pocrneli. Jako i preveć. Vidim, a kak je buti Afriki, se kaj premenilo od kak sam jo se dišao. Ste morti nadana da je vidli. -12 v Afriki. Koliko? -12. -12, znači sneg do kolena. Do kolena, prijatelj, do kolena. Kaj boste nam nekšo afričku pesmu odplesali ili odpopevali? Pa bomo nekaj odplesali, odigrali, po srakarskim. Znači vi ste u biti afrički srakari. Točno tak, afrički srakari! Tata, ne daj se, tata! Dajte jednu afričku kompoziciju za naše. Za naše srakare, Za naše srakare iz Afrike. Evo na rikvercom gori na vozi. Evo, to su naša mila i draga rodbina iz Afrike. Afrika paprika! Ajmo! Atunga, Amuzjana, atunga, lepo se vratiti u mladost. Pa mi smo tu uvijek domaći. Pa vi ste tu uvijek domaći, naravno. Ali mi smo strakari. Aha, vi ste afrički strakari. Uvijek i tak je bilo. Znači, rođen strakar, živeo strakar i uvijek će biti strakar. Pa dobro, nisam baš strakar, sam zeljak. Pa to je isto, kaj? Moraš da isto zelje i to? Ako treba neko afričko zelje, tu su dečki. Pusto! Malo se alatima! Jedino tako mi ne pustite. Sad vam bi se poslije poslušati. Ovdje dajte ga poslušati, zeljak je jedan, to je zabije. Ide tata! Krv nije voda, tata! Evo, to je naš tata. Tata od zanata. Tata, gdje ti je kravata? U Evropi ne vreš tak iti. To je gorila, nije to tata! Svoj na svome. Evo, svi smo podijelili ovaj lijepi emotivan trenutak. Pepsić se vratio svome tati. Jedan veliki pljesak za naše srakare, za čudnu sraku i za sračica. Dajmo ti imamo tu naša tata. Hodi malo s nama, kada ja priču ispričamo. Hodi tu pre mene. Godina je 1991. Naša vlada s našim predsjednikom kreće u Južnoafričku republiku u prijateljski posjet. I to je sve minulo kako se šika iz poda i da se mora aviona zove vrnuti tu za Pribislovec, ali tajne službe su čule da neprijatelj hoće zrušiti avionu. I na naše tajne službe buti avion, dene je jednoga majmuna, kak je moj tata, i jednoga tamno putoga čoveka, kao ako izrušio nevažno. I tu v proslavstvu čeka doli protokol, spusti se avion i ve doli onak poštengaj, ide
Jan Kroj muškarac tamo puti i Jan Majmun. Ali doli su bili ovi sigurno predsjednik vlade, premijeri, to ja su ne znali kad bi rekli. I Vesna Nader veli, predsjedniče, što ste lijepo pocrneli, da Škegro nije s vama, ne bi vas ni prepoznao. Hvala tata. Hvala na ovoj koreografiji. Evo ga, hvala lijepa našim gostima iz Sračinca. A s ovim nastupom mi smo se približili samom kraju našeg druženja. Stavimo dole. Atunga, 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 amuzijana, amuzijana, atunga, atunga, Evo ga, sljedeće godine nas Pepsić vodi sve na Međimurski pašnjak u Afriku. Tako je, sunca koliko hoćeš, a peska ko kriči. Znate, meni sam koleni peska i bubrega i peska sve koli nas. A kao šećer na kraju 50. Međimurskog pašnjaka dolaze nam naše Happy Čakovčanke i Čakovčanci. Don't worry, be happy! Udruga koja eto proizlazi iz istoimene Facebook grupe koja djeluje nešto više od godinu dana, a prije 15 dana njezini članovi snimili su video spot na glazbu, na pjesmu Happy. Ovaj video spot kojeg je režirao Žarno Ocel dozor je bilo više od 30.000 ljudi iz svih krajeva svijeta. Piše glazbu, evo tu je naš najsretniji i najhappy član, on mu se obrati s par riječi, znači žuti šećer je stigao na kraju, a naš imao neke nekoga i fajno ga povedao. Dobar dan svima, nemam nikakve viceve, samo vas stvarno sve molim da otplešete tu pesmu zajedno s nama. Majstore, muzika. Svi moj Milenko i ja. Da budete vidjeli kaj je ples. Dakle, svi ste pozvani na ples, ajmo Čakovac ponudi, budite svi happy, don't worry, be happy!